U nekadašnjoj pozorišnoj ulici u Beogradu, danas Francuskoj, 1908. godine sazidana je kuća u stilu evropske secesije koja bi mogla sa ponosom da stane uz mnoge primere ovog stila diljem evropskog kontinenta. Današnja fizička skrivenost hladom razgranatog drveća i poplavom parkiranih automobila simbolično govori o zagonetkama koje okružuju ovu jedinstvenu i očaravajuću građevinu. Kuća je danas poznata kao kuća Leone Panajot. Ne znamo koja je bila Leona, ko su bili njeni roditelji, kako to da je kuća zidana za nju pre udaje. Nisu pouzdani ni podaci o njenom udatom prezimenu, da li je Galtije ili Galtre. Dokumenta pokazuju da se u kući na adresi Pozorišna 31, danas Francuska 31, 1922. godine nalazilo poslanstvo Rumunije, a danas je u kući Leone Panajot smešteno pravoslavno dobrotvorno starateljstvo. Bilo kako bilo, za Leonu Panajot arhitekta Petar Bajalović je 1908. godine projektovao kuću u današnjoj Francuskoj 31. Kako bi zatajnost ove kuće bila šira i oko autorstva nacrta bilo je nekih nedoumica. Da li je autor arhitekta Đura Bajalović ili je brat Petar? Razrešenje ove dileme je bilo jednostavno i pouzdano. Katalog četvrte jugoslovenske izložbe održane u Beogradu 1912. godine. U katalogu se vidi da je arhitekta Petar Bajalović izložio fotografiju privatne zgrade u Pozorišnoj ulici sa svojim potpisom. Prepoznatljiva po elementu tipičnom za secesiju, grčko slovo omega oko balkonskog otvora na spratu, Leonina kuća po svemu je građevina u stilu secesije. Po asimetričnosti, vertikalnosti, rasporedu prostorija, reljefnom biljnom ukrasu, ukorasnom kovanom gvožđu, tirkizno-plavim keramičkim pločicama, obliku prozora, biljnim motivima duboreza, motivom ženske maske u centru omege, kuli sa erkerom i krovnom terasom i kapijom od kovanog gvožđa sa floralnim motivima i psima čuvarima na stubovima. Zanimljivo je da istog psa na traci sa hrastovim lišćem srećemo pored stepeništa u ulazu kuće u Svetogorskoj ulici u kojoj se nekada nalazio atelje slikara Uroša Predića. Da li su u pitanju slične sklonosti vlasnika i njihova ljubav prema lovačkim psima, da li je u pitanju simbolika kojom su arhitekte u maniru secesije opisivale svoje klijente ili je prosto dostupnost ovog ukrasa u tom trenutku, opet ne možemo sa sigurnošću reći, ali je zgodno napomenuti da se nalaze na ove dve gradske vile sazidane u razmaku od godinu dana. Sledeći put kada budete prolazili Francuskom ulicom, zastanite pored kuće Leone Panajot. Osmotrite je i nemojte odmah pomisliti kako je oronula, a jeste, kako je nagrđena savremenim pomagalima poput antene i klima uređaja, a jeste. Ne, nemojte prvo to pomisliti, već uživajte u njenim lepotama i neobičnostima. Uživajte u njenoj jedinstvenosti i budite ponosni što je deo vašeg nasleđa.